अजकिस वीडियोस मज मे वारियन सवालन जवाब मे वमेद तुम वुचो वीडियो आखरस तान तो पन्न सवालन हुंद जवाब बूझो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अच्छ वमेद तुम सारी ऐसु बसीत सलामत। अल्लाह ताला थीन तह पन्निस हिफ्ज़ अमानस मज जायका आज कश्मीरी किचनस मज बनावो इस आज आंचार तो सती दिम बह तुहंदन सवालन हिंद जवाब ते विवरण हुंद नाव ते हेमो। तो फिलहाल कड़ बह यपर किनत वारि मज मुझ तो तुम बुझो पन्न सवालन हुंद जवाब। बह कर कोशिश तिमन सवालन जवाब दिनस यम मे पतमि वीडियो ब्रोह आमत। अलबत्ता माजि सोबनिस सवालस दिम बह जवाब। यम छ वनान ज तह छवा हिकमत पर्मच या हेचमच। जनाब यह बह ति आसान पन्निस पानस सत कुन सात सोचान। दरअसल कत इत कन यम सात कशिर लुक कशिस कल्चरस तहजीबस तमदुनस रेवायतन तो कशिर जबान लार हेवान कड़न लतमड़ करान। अल्लाह ताला ओन तम सात यह सोरे खजान वटित बोरुन मेनिस सीनस मज तो वक्त वातित दोपन कर वन यमन बे हवाल पनुन अमानत तिकाज वन आई कशिरस कदर मानि कशिर रेवायत कचा कमती आस। नमूनियस मुतलक एक विवरण सवाल कोरमुत। जनाब अम बापत वन बह तुम नुस्ख मगर अम ब्रोह वन बह तुम यह कत यमिस तो नमूनिया आसान चाहे बड़िस चाहे लकटिस अमिस गछ इलाज हन करन यह गछ हॉस्पिटल नुन मेडिकल ट्रीटमेंट अम खतर वारिया ज़रूरी। इथिस पेशेंटस बापत गछ हरगिज ते लापरवाही करनी। अलबत्ता बह वन तुह यह आयुर्वेदिक नुस्ख ते पान कुल आसान तमुक पान बना आयुर्वेदिक वाले निश सु पानुक पान तुल अनुन सह पीसन पे त्रावन तिल गगल तीलस मज सह गरम करुन गरम करित अमिस छात मथुन तो बेच अमिस तलपतन तो मज अतन सह तिल कतरहन मथन। इंशाअल्लाह रहमान करस अल्लाह ताला शफा। यमिस ते बे कंस विवरस इस प्रॉब्लम आसि तो तमिस ते पज यह नुस्ख इस्तेमाल करन। कहो विवरो सेम सवाल करमित सेम सवालन हंद दिम बह इकवटे जवाब ताकि बाकिन हंदन सवालन हेको जवाब दित। वारिया काल पे वोत कहेन विवरण प्यारान यमो ते बच्चन मुतलिक सवाल कर्मुत कि बच्चे छन रोजानी बच्चे वदुन हेवान तिहंद बापत यह नुस्ख तिमन पज बच्चस मेडिकल चेकअप करनाउन सह करनावनी। अलबत्ता कंस खुदा दोस्तस निश गमिस फकदाम हना दियान अम मजीद गसा सदका खैरात कर बच्चे सदिस नावस पे। अल्लाह ताला करो इन बच्चन खैर इंशाअल्लाह रहमान। शुगर बापत वारियो विवरो नुस्ख मोंगमुत तो इन वन बह इकवटे वन यमिस ते शुगर आसि सह गछ सुबह मेथ ब्योल पाक बह चुन या काले तरस त्राउन नत सुबह बॉयल कर तो तमुक कहव गछ चुन नत गछ मेथ ब्योल पीसन तो असस मज अख चमच त्राउन तो पे चुन त्रेश दाम। वन अगर कलौंजी ते हेकु सत त्रवित सह गो ज्यादा बेहतर। सती वन बह तुह यह कत ब्लड प्रेशर या शुगरुक तकलीफ यह हेकान ठीक गसित बल्कि यह आसान कंट्रोल करन। वन अगर कंस असर आसि मतलब तमिस आसि हवा शुगर वन अटैक करन तमिस खतर मेथ ब्योल वारिया मुफीद यानी कि सह कंट्रोल कर सह दवा निश बचित। बाकी यमन ते शुगर या ब्लड प्रेशर तिमन पज मेडिकल ट्रीटमेंट बराबर कर नुस्ख आजमावन अलाव तिक तिमन वारिया काल आसान गोमुत दवा खेवान। कह ते शुगर पेशेंट या ब्लड प्रेशर पेशेंट गछ न डॉक्टर सद मशवर वरै दवा खोन बंद कर युस दवा सह खेवान आसि। पतमन वीडियोन मज वारियो यह सवाल कोरमुत निंद्र कंस वोनुत मम्मी निंद्र कंस वोनुत पापस निंद्र तो डिस्ट्रिक्ट शुपियन पे कम तान विवरण यो बूझतन वन तम सारी यह नुस्ख यमन रातस निंद्र कहें। खशखश 3 ग्राम बादाम 7 अदद यम पीसन यम गरम आबस मज बॉयल कर गरम आबस गसन बे मर्च फल 2-4 ते त्रावन या 3 फल या 2 फल तो यह गछ शोंगन विज चोन इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह ताला दी तुह आराम। वारियो विवरो सवाल कोरमुत अच मज दाग। जनाब तुह सारे पज मेडिकल ट्रीटमेंट कर यह मसल सठी नोजुक आसान अत हेको न कह आजमाइश कर कहें। यपर किन मकलो मे सब्जी ति कतरत वन करो आंचार रेसिपी मुतलिक कत। यपर किन वुचतो ताय पे त्रो मे अजवाइन ज़ुर तो सोबुत दानवल तवन फश दिन पत त्र मे यम यथ ग्राइंडरस मज तो करम यम थोड़ा सा ग्राइंड। यपर किन मे नटिस ऑलरेडी तील हन थमज दिथ तो वह गो बह त्राव अत बे तिल रसना अम सत आंचार
खराब गछान यानी कि कतर विज बानस मज आंचरस लाव हेकान खसित वन येल तीलहन वीलहन असल पट दिमोस अत छुन सु खतर रोजान सिरका चमचे 2-3 ते त्रै मे अथ सरसे नटिस मज तो अम पत करन बह वन आंचार बारन शुरू। यह सब्जी त्रा बह अड़न अड़न ये सरपोशस मज अत मज रलाव बह अत सारी मसाल यम त्रावन बह बर आंचार तो तुह बूझतो पन्न सवालन हिंद जवाब। यथ प्लेटस पे मे थोड़ा सा आसर तो थोमुत यह रलाव बह अत मसालस सत पत त्रा बह इकवटे अत रल यमो मसालो अलाव मे अत नून तो मर्चांगन रलावन बे मे रुहन तो थोमुत प्लेटस मज कतरवित तो बे त्रा अत सती सती तिल कतरहना तो अम सत मसाल असल पठन रलान तो बे तेल सत आंचार प्रिजर्व तो रोजान तो मजदार तो बनान। वन वन बह लेडीज प्रॉब्लमन मुतलिक यह नुस्ख यमन ते लेडीजन ज्यादा आसे माहवारी गसान या इरेगुलर आसे रोजान या पेन आसे यिवान तिहंद बापत छ यह नुस्ख। तह पज हींग अन आयुर्वेदिक दुकान पे हींग अख मसाल ओड चमच हींग छ दद गिलासस मज ग्रकवन तो पत तथ माच रचना त्रावन यह दद गिलास दोहस 3 लट तह बनावन तो 3 लट चोन इंशाअल्लाह रहमान कर तह अल्लाह ताला शफा अता। यमो त लेडीजो मे सवाल कोर्मुत तिमन सारनी बापत यह नुस्ख सठे बेहतरीन। यूरिक एसिड तो कोलेस्ट्रॉल यमन ज्यादा तिम बूझतन नुस्ख हालांकि मे पतमन वारियान वीडियोन मज यह नुस्ख वोनमुत यमिस ते कोलेस्ट्रॉल ज्यादा सह त्रतन गरम आबस मज दालचीन पाउडर तो बे त्रतन माच रसा पत चेतन सुबह लट कलवे म्याद यह 3 कप दालचीन पाउडर हुन तो माचुक। वन कम तान विवरन सवाल कोर्मुत सोबुत दालचीन हेको ना त्रयित जनाब दालचीन गई गरी पीसन सह गई कर इस्तेमाल पीसित दालचीन त्रवनस ज्यादा पहन फायदे। वन बूझतन तिम विवर यमो यूरिक एसिड बापत सवाल कोर्मुत यमन ते यूरिक एसिड ज्यादा आसान तिमन पज दालचीन तो माच अलाव अदरक तो इस्तेमाल कर तो सह 3 गिलास चोन दालचीन पाउडर 1 चमच माच 1 चमच तो अदरक 1 चमच अदरक आबस मज बॉयल कर दगित अदरक तो पत तथ 1 चमच दालचीन पाउडर तो 1 चमच माच त्रावन रोजान गस तुहद यह 1-1 गिलास चोन। अल्लाह ताला बख्शन तह सारे बेमारन शफा। बानी हाल पे नादिया जानन सवाल कोर्मुत बेटा युस तह तकलीफ तुह चेतो लिद्रे दोद सुबह सुबह अम मजीद गस जान पान लेडी डॉक्टर नश गसन तो तम सुंद इलाज तो गस थावन बह कर कोशिश अत तकलीफस मुतलिक आयंद कह जान नुस्ख वन बापत। षमे हज खुशकी मुतलिक मे कह सवाल आमत यमन ते चामच खुशक गसान या बचन या बड़न बुथिस पे खुशकी हिश नेरान तिमन पज लोब तो माच रलावन बे थोड़ा सा आब कतर तथ सत रलावन तो पत सुई मथुन गिलसरीन बनत इंशाअल्लाह रहमान तिहज प्रॉब्लम गस ठीक। शेख शाहिदा करान सवाल मे वारिया कोश दूर आमच तो अकुई बच वनुक तामत इमन मजीद वारियो लेडीजो सवाल कोर्मुत अस बच्चे अल्लाह ताला करिन तह सारे औलाद सालिह अता तह दुआक तो दरखास्त कोर्मुत तुहद बापत वन बह यह नुस्ख तुह हेकु आजमावित। तह जड़ी बूटी अन तमिक नाव इसकंद यह 1 चमच 1.5 लीटर आबस मज पाकनावन पत गस अमि आबुक सूरम हिस्स रोजन तथ आबस मज गरम आबस मज पत गेव त्रावन गेव चमच खंड तो बे तथ त्रावन नाबत सह सुबह सुबह चोन यह नुस्ख कम से कम 1 रेत अलाव कर इस्तेमाल। यथ कथ कुन थो ध्यान युथु माहवारी हिंद दह कंप्लीट गसन तम पत गस यह नुस्ख इस्तेमाल कर इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला करिन तह सारे औलाद सालिह अता। वारियो विवरो सवाल कोर्मुत कमरस दग आसान जंगन दग आसान यानी कि डिस्क आसान शाटिका आसान 1 चमच कलौंजी त्रावन 1 चमच सिरकस मज सुबह लट त्रावन गरम आब कपस मज बे त्रावन माच रसना यह खाली म्याद चोन यपर किन मे आंचारस मुतलिक तह सथ कत शेयर कर मशिद गमज ये मे आंचार निकरो पत छोल मे यह गरम आब सत आबस मे नून त्रोमुत बल्कि यह थो मे घंटस खंडस दमस गरम आबस मज तो तम पत थो मे यह 1 दोहस तो 1 रातस खुशक गसन बापत अत दुत मे हवा
तो यह गژھِ खुशक गژھُن اتھ गژھِ नہٕ آب रोزُن آنچارس کینٛہہ تہٕ ادٕ بوٚر مےٚ آنچارٕ یتھ ویڈیوس منٛز دیُت مےٚ واریاہن وِورن ہٕنٛدٮ۪ن سوالن جواب مگر مےٚ چھُ باسان توپتہٕ تہِ آسن کینٛہہ سوال روٗدمٕتۍ یِہنٛدۍ سوال وۄنۍ روٗدمٕتۍ آسن تِم کٔرتن ییٚمہِ ویڈیو کِس کومنٹ باکسس منٛز پنٕنۍ سوال رِپیٖٹ انشاء اللہ رحمان بہٕ کرٕ کوٗشش آیندٕ یِنہٕ وٲلِس ویڈیوس منٛز دِمو تِہنٛدٮ۪ن سوالن تہِ جواب فلحال ہٮ۪مہٕ بہٕ وِورن ہُنٛد ناو تہِ بارہمولہ ٹنٛگہٕ مرگہِ پٮ۪ٹھ چھِ فاروق وانی منیٖب اختر چھِ ٹنٛگہٕ مرگہِ پٮ۪ٹھے طارق احمد شگفتہ دلشادہ اختر پروینا اختر محمد یوسف بانڈی پورہ بنکوٹ پٮ۪ٹھ عرفان احمد میٖر رافیہ ماہی جان زیادی پورہ کُلگام پٮ۪ٹھ تحقیٖر عرفان احمد افا مالی میٖر شاہد غلام محمد اشفاق پُشکا در سمی جان بہٕ چھَس دُعا کران اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سارنٕے میانٮ۪ن وِورن پنٕنۍ نیک مقصدن منٛز کامیاب ہلال بٹ بلکیس جان الفت نرگس شائستہ ملک بانڈی پورہ پٮ۪ٹھ جوہر محیط جان ممتازہ بیگم روبیہ حبیب ممتازہ بیگم زینت وانی شافیہ ملک ممتازہ بیگم میسرہ ثاقب دُہا جان قمر اعجاز دلبر حسین اشفاق احمد فرقان محمد حمید ہندوارہ پٮ۪ٹھ انشاء رشیٖد شائستہ بانو یاسمیٖنہ بیگم سارنٕے وِورن ہُنٛد آو نہٕ ناو تہِ ہٮ۪نہٕ بہٕ چھَس سارنٕے وِورن خاص ٹایمس دُعا تہِ کران تہٕ بیٚیہِ چھَس بہٕ تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد تہہِ دِلہٕ شُکریہ ادا کران زِ تُہۍ چھِو میٲنۍ ویڈیو وٕچھان پسنٛد چھُو کران کومنٹ چھُو لیکھان سوال چھُو لیکھان تہٕ لایک چھُو کران پننٮ۪ن ساتھین سۭتۍ چھُو شیر کران تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تہہِ دِلہٕ شُکریہ یپٲرۍ کِنۍ وٕچھو تۄہہِ مےٚ کِتھ کٔنۍ بوٚر آنچار تہٕ وۄنۍ کِتھ کٔنۍ تھوٚو مےٚ اتھ آنچارس پٮ۪ٹھ گٔلِس گنڈ کٔرِتھ امہِ پتہٕ چھُ مےٚ یہِ آنچارٕ کُنہِ کمرس منٛز تھاوُن ییٚتٮ۪تھ ہنا وُشنیر ہیوٗ آسہِ سردی منٛز چھُنہٕ بنان یہِ تھاوُن کینٛہو نَیو سبسکرایبرو ٲس مےٚ کومنٹ کٔرمٕژ تِہُنٛد تہِ چھَس بہٕ تہہِ دِلہٕ شُکریہ ادا کران وۄنۍ یِمو سٲنۍ چینل آسہِ نہٕ سبسکرایب کٔرمٕژ وٕنہِ تِم کٔرتن سٲنۍ یوٗٹیوٗب چینل سبسکرایب تہٕ یِم اَسہِ فیس بُک پیجس پٮ۪ٹھ وٕچھان چھِ تِم کٔرتن سون فیس بُک پیج فالو انشاء اللہ رحمان یِمو نٔیِس ویڈیوس منٛز تُہنٛدِ باپتھ نٔو نٔو ڈٲلِتھ توٚتام تُہۍ تہٕ أسۍ اللہ تعالیٰ ہس حوالہٕ اللہ نگہبان